Igama ngubhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubhaka udakwe yini ngingwele ibhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lotho likamentshise thuluza ngihambi nalo ngilifica insimini xa muxakile kusazoshuma kusengenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga bane ngunogwathu ubhathwa igulule ngumfoka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana dame ningasho ubusika nehlobo ngqwele engaphuphi inyoni ziphupha mihla namalanga mthombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephuma khona ngithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nalaba abangithandayo baqala abangangithanda okusho ukuthi nawe ongangithandi uzongithande as long as bengabe nje ngihleli eqinisweni wena onyanyayo fokofo ngeke ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nangu sikisi ngiqolisa nje ngokungena ngo8 ngikade ngithe ngizongena ngo5 ngiqhamuka nje ngivela le edamini bayangicela ke abantu abaningi uNkulunkulu wami yazi bengayimisela ukuthi ngikhulume ngiyabona nje bayangicela bathi nangiya uthi my king sicela ukucacise udaba olwenzekile oluthinta yini gaming to soccer nanga nomunye futhi uthi ngiyacela my king uthinte udaba luka Dume Mkokstad no Big Zulu ukuthi kahle kahle ubani okade right lapha yana ngizokhuluma ngolunye udaba niyangidivert I know ngoba nakho ngiyabona abantu ukuthi bayafuna ngithinte angisale sengibahlonipha abantu sengithinta cha kulolu daba ke oluthinta igaming to soccer noluthinta ilokhuzana igospel football club nelokhuzana neGqom football club or igaming to soccer nje konke cha mina into engingayisho lapha ukuthi bafowethu kufuna sifunde ukuthi beke noma yini into ethinta abantu noma yini into ethinta abantu nje abahlukahlukene kufuna kube ama rules asuke ezolawula abantu because umuntu nomuntu uhlakaniphile futhi umuntu nomuntu uclever ngendlela yakhe kodwa kumele bekhona ama rules asuke ezokwazi ukubaqoqa ukuthi okay ke sonke solandela lama rules lawa sonke solandela le constitution lawa sonke silandela lendlela ama rules adonsa abantu azobafaka ekuthenini nansi into umhlahlandlela iwo ekufuneka si comply to ngoba mangathiwa yilo nombono wakhe yilo ngeke ilunge into enabantu abahlukahlukene uma bonke bezobeka imbono yabo ifuna ibe khona into ezoba controller nento ezobalawula nento ezolandelwa yabo so ke uma ngabe ke ukuphuleke ama rules empilweni nje beke waphula umthetho ngabe umthetho wakini ngabe umthetho wendawo ngabe umthetho wezwe ngabe uyayidinga nje ilokhuzana uyadinga ukuphenathwa bengabe uphule umthetho obekiwe ngabe umthetho wecompetition wawuphula nje umthetho awuthi mawuphula umthetho mase kuthiwa hayi asicabangele umthetho awuhambe lokucabangelana mawuphulile nje uphulile ngisho noma ungondla intandane ezu100 ngemali yakho kodwa mawuzobanjwa kulezi intandane ozondlayo kukhona enye osuyirephile akushiya ukuthi urape yodwa akucatshangelo lezi intandane ezu99 ezondliwa ulo muntu akangaboshwa ngoba uphula umthetho nje uzoboshwa nje umthetho uzoboshwa nje ukuthi ubonke intandane ezu200 bengimele mawondla intandane bekumele ucabange ungayenzi into ehlukumeza umuntu uma ngabe ucabangela abantu ungayenzi into ephula umthetho bengabe ucabangela abantu and into ebhalwe phansi inamandla kunento eshiwo ngomlomo and ngoba ngiyabona ukuthi abanye abafowethu banamaphupho amakhulu empilweni kunezinto ekumele bayihlonipheke ama organizers ayo igaming to soccer ukuthi noma yini into ebhalwe phansi inamandla kunento ezoshiwa ngomlomo and awukwazi ukuthi mawenze iphutha uphambana nento ebhalwe phansi
bese kuthiwa nawe wake wakwenza njengomunye unyaka. Angithi unyaka ofile kukhulwa ngawo ukuze kulungiswe amaphutha ngonyaka olandelayo. Uma sewulo nyaka olandelile awuloku quota into ezenzeka ngonyaka ofile because amaphutha enzeka ngokudlula iwona akukhulisile this time okuphoqa ukuthi into ayibe kwi level elandelayo. So into awuyise emuva uyisa phambili. Imistake oyenzile wehlisa umoya bese usebenzisa the same mistake ukuthi ungayiphindi ngelinye ilanga. Kodwa nje into ebhalwe phansi kwathiwa ama rules, kwathiwa umthetho bhalwe phansi. Uzokhumbula ngesikhathi kuqulwa icala labaseThembe Ezinhle lesibongo sakaShembe nabaseBuhleni. AbaseThembe Ezinhle babe wina ngento ebhalwe phansi. Kangashiya ukuthi akucatshangelwe phela ukuthi baningi abantu baseBuhleni. No, umthetho usebenza ngento ebhalwe phansi. So akuyenzi sense ukuthi ungazi ulwele ukuthi wenza iphutha, and ima wenza iphutha akuwena oshoyo ukuthi penalty kanjani. Uyabona kuba nekomiti elidecideayo ukuthi lizokuphanaltha kanjani ngoba kunama rules okunekomiti elithatha inqumo ngomuntu ophula umthetho. So kulento yeGaming to Soccer ke ikomiti lasithatha isinqumo ukuthi igqom cha asuke enkundleni angingene bani angingene igospel ne hip hop kwakuthi igqomu ke libamba ukuthi sigcine siwinile alusa uconsideration umthetho selithi sigcine siwinile yini ingeze kanje akuhambi ke ngokucabanga ukuthi ufisa kwenzekeni ku apply umthetho kunoma yini. So nalapho futhi ekhaya la uhlala khona uma ngabe nje kunomthetho wakini hlonipha umthetho wakini ukuze lelikhaya libe kule direction lefunwa abazali. Beke wangahlonishwa umthetho wakuleli khaya izingane zakuleli khaya ngeke zize zisalawuleka ngoba umthetho sekuyikhaya elingenawo umthetho. Even na we country hlonipha umthetho we country, hlonipha umthetho wezwe. Uyabona even noma utholakala ukuthi kunomuntu owenza ubugebengu somewhere, lo muntu owenza ubugebengu somewhere, as long as bengabe ngakabukhona umuntu ozomreporta ngobugebengu abenzayo angaqhubeka abenza uzoqhubeka abenza ubugebengu. Kodwa the day eba nebhadi a report noma abanjwe noma kubanjwe omunye owenza nalo lapho ubugebengu kubanjwe lo, ngeke wena uthi yini kubanjwe mina uyekelwani lo yengabanjwa. It's because njengamanje uwe ureportiwe ubufakazi bayo yonke into oblidela kuwena. Lo okhuluma ngaye ubufakazi abakalideli lo muntu. Today blidela ubufakazi bokuthi ulonga kangakanani umthetho uphula kangakanani naye futhi uyoboshwa. Yabo okusho ukuthi awusho empilweni ukuthi usibani bana ngithi naye wenzile nje kuya ngokuthi ubani osoreportiwe nosebanjiwe ngaleso sikhathi. Ingakho umuntu osebanjiwe kuba ngcono bezokhipha nabanye abasuke bengakabazi ukuthi hayi sisebenza nobani isuke izolunga kithi. Bengithi angidlule lapho kodwa kafushane nje kuyona yonke le yasaga umuntu o right uDumi Mkokstad ube right futhi kakhulu futhi ukuthi ube right usuzobona ngoba izinto ayizile ngokulandelayo ngeke zisaphinda because ngiyabathemba abantu abakade behlala ukuthi bahlakaniphile bazokwazi ukufunda ngamaphutha sebezokwazi even in future ukuthi if unama rules ayalandelwa. Uyabo usizile kahle uDumi Mkokstad ukhombise ukuthi lento isikuliphi izinga ngokuba serious. Uyabo thank you so much bengihlula nje lapho. Into engifuna ukukhuluma ngayo ukuthi ke mangabe sikhuluma ngokugula komuntu osekhaya kusikhuluma ngokugula komuntu mhlambe kuthiwe uvela uyawa uvela uyaquleka uvela kwenzakalani kusuka lapho ukugula. Into engifisa ukuyisho nje manje ukuthi abantu ngicela ingene kubona lento ukuthi la uhlala khona awuhleli wedwa, khona abantu abaphilayo uhleli nabo bese kuba khona abantu abangabonakali. Kulabantu abangabonakali kumele kube yidlozi lakho eliningi kulaba abangabonakali ohleli nabo. Ubona ngani ukuthi yidlozi lakho eliningi? Ubona ngoba izinto oyifisayo ziyenzeka. Uyabona umsindo lelikhaya awukho noma mncane okusho ukuthi ngoba idlozi libonakala ngokuthula, libonakala ngokunqoba ukuthi lo. Kanti kuyenzeka uthola ukuthi ke akuselona idlozi lakhe eliningi la, sengingene izilwane eseziningi la. Ubona ngani mase kuyizilwane eziningi?
endlini kuyasabeka sekuyilwane ke leso isiyilwane zifika nesithunzi sokusaba because zingenela ukuzolwa endlini uthulele kube kuneziqi engathi khamba umuntu ebusuku nyathi phakathi endlini idlozi lakho ngeliyenze liyonto because alifuni idlozi ukufaka ifiye kodwa idlozi lifuna ukufaka amandla likufaka ukunqoba likufaka isibindi idlozi kanti izilwane zikufaka ifiye ukuze usabuseke bese uphila under fear and uma kwezilwane uzozwa phezulu endlini kumele urest emasulele kodwa ngoba khona izilwane ezigangayo zizogijima phezulu kwezindlu uzwe ngathi khona umuntu ohamba phezulu kwendlu yini lenzekalayo kunezilwane kulomusa uzwe engathi khona umuntu ongqongqozayo iminyango uyadistractwa kulahliswa ifocus kula sonke isho ukuthini leyo izilwane eziningi la njengoba kuyizilwane eziningi yini enye ezokwenzeka izinga labantu abangaphakathi lokuxabana lizonyuka ngoba nezinto ezifikile zisebenza ngokuthi akube nomsindo ukuze kufezeke inhloso zaso xabanani ukuze zikwazi ukwenzana ukuthi nilimazane mase iphuza igazi xabanani ukuze nidube ningafuni ukwenza inkonzo yasekamelweni ukuze ifike ilale nomkakho xabanani ukuze nidayisane xabanani ukuze udinwe zikwazi ukuginqa nengozi noma zibulala imoto zakho sekuyilwane iningi kanti ekhaya akufanele kube yilwane iningi kumele kube idlozi eliningi idlozi lakho ke ulibona ngani ulibona ngokuthi into yenzayo inokunqoba ikhaya linokuthula umsindo mawukhona uba mncane kodwa into ebalekile kuyasetshenzwa lana kuyanqotshwa imali yangena beke kwaba nezilwane ilokuza imali isangeni iyajika kuvuka izithe kuvuka yonke into yila singena khona ke thina ukuthi sesizolwa nalezi zinto esezingenile ezizophazamisa idlozi lakho ngoba kufanele kusukuma ulele uphuphe amaphupho amambi bengabulele phupha amaphupho onqoba iba nezibonakaliso babona ogogo bakho babona omkhulu bakho ulele iba nama vision yabona into iplanile ayenzeke impumelelo ifunayo ayibe khona idlozi lakho vele lifuna lonto ngoba lifuna uwakhe lo muzi lifuna uvuse lo muzi kodwa izilwane zifuna ufe lo muzi ngoba kunabathakathi abakuphili abafungile ukuthi ngiziyenzeke lento yila singena khona ke thina senzani sithi noma kuthiwa uhlobo lunelwane aliphumi akwenze njani akuphakama idlozi la kulo muzi uyabona ke mase zikhona ke izilwane zenza yonke lento zenza kuliwe zenza ifiye zenzani sekulula ukuthi kube njani kuwena uvela uphathwe yikhanda uthi mawuqala uthuka phinde likudedele ikhanda phathwe zinyawo isiphethe kudedele inyawo ikhombisani leyonto ikhombisa ukuthi khona impi esifikile ukhumbuleke idlozi lomuntu elikhulu liphila phakathi kumuntu njengoba ushawa yikhanda ikhombisa ukuthi kuhlaselwa leli dlozi elingaphakathi kuwena liyahlaselwa liyashawa njengoba lishawa idlozi ngelibuzo idlozi ubhlungu ubani ozozwa ubhlungu uzozwa wena untekenteke uma ngabe uvalwa uzozwa wena unqena ukuvuka uyosebenza ekseni uzozwa wena ungafuni ukwenza lutho uzozibona wena ngoba usudrivewa into esinqoba idlozi lakho lele kumele ligqugquzele ekumele likulwele izokwenzani le izovela ikuvusela izitha uthi mawuvula umlomo thiwa uvu ubhedile ngoba beke bakhuluma nje kuvele kube yiyo ezophakama uthola ukuthi ayikho into embi oyishilo neqhathayo kodwa ngoba usungenwe yilo moya oqale wakugulisa wakuphathisa ngekhanda wavala imali zakho wawakhela izitha futhi usuyaqowuna lo moya olwayo ngoba ukuqhatha nayo yonke into yini eyenzeka lawo manje uthi mawuvula umlomo ngisho ngathi kubantu sanibona bazotha ubheke ake vele isidina ake vekuthanda ukukhuluma ngazi useyohle baphike ngathi awu uthenje kubona sanibona akufani hayi ukuthi kuzolindwa uze wenze iphutha uthi wrong uthi ungenzanga phutha ungenile nje wahlala wathula thi wa usezofuna indaba ake vele njalo phela yindaba sebehlangene ngawe uyabona uma ngabe mfethu noma usekhaya kini khulunywa ngabe kuthi wawu lo ngeke azabe ilutho nezingane zakhe zinje yonke impi isiphezulu kwakho ngoba sengingena umoya kuwena osuwenzeni umoya osufike
bakuchebula noma banqoba idlozi lakho uyabona mawunqoba idlozi lakho kwase kunqobeka wena ingakho thina sithi lezo zinto eseze zakugulisa lezo zinto esezikwazi ukuchwebula umnotho imali yakho lezo zinto esezikwazi ukuwisa amabhizinisi akho lezo zinto esezikwazi ukuqhatha nabantu zavala sithi thina zonke azinqotshwe ngilwa kamnandi lempi mangilwa lapha eMakhanakanda Stone eMakhanakanda Dam lezo zinto zonke azinqotshwe bese kwenzakalani mase kusala idlozi lakho leli enagadala kukhusela sintsuzelo uze uzoba ngaka leli belikuvulela izinto lezi seyivaleka namhlanje sithi akubuye lezo zinto lezo ebeyivuleka yini umsebenzi wami loyo ingakho ilevel engikuyona ngikwazi ukuthi ngilwe nezimpi mfethu ongayitshela ukuthi sawonqotshwa ngoba mina angibheki umuntu ngibheka ama spirit ahamba nomuntu mina ngibuka umuntu mina ingakho mina ngikwazi ukuchaza into eyisuke isazokwenzeka ngoba angibuki lo muntu obekwe la ngibuka imimoya ukuthi thini ngibuka ama spirit ukuthi athini ngisuke ngibuka amadlozi abantu ukuthi athini mase ngithi kuzokwenzeka lokho ingakho lingekho ilanga lengake ngasho khona into kwathiwa yenzakalanga ingakho nasempilweni yakho uma uzongilalela alikhi ilanga engiyosho into kuthiwa yenzakalanga bazobona abaningi mhla ka5 October zonke indlela ziye eMidilova ngiyosebenza ngezinga eliphezulu kuMakhanakanda Stone nakuMakhanakanda Dam ngiyobe ngiapply amandla aku level 7 ngalelanga leliyana ngifuna ukukhombisa abantu ukuthi mangabe ngithi mina isilwane siyakwazi ukusilahla silahleke ngiyobe ngenza izinto ezinjalo mhla ka5 October mangabe ngithi mina isilwane siyakwazi ukudedela ngoba khona isilwane esinamathela kuwena khona isilwane esihlala endlini mawukhipha isilwane esikumuntu kumele futhi kukhishwe nesilwane esendlini awukhiphe sikumuntu bese uyashiya esendlini ngoba esendlini sokwazi ukulanda leso busikhiphe kumuntu ngephunga uthola umuntu ukuthi uyogeza one way kodwa isilwane asiphumi ngoba usikhipha kuyena kuphela bese kwenzakalani bese sisala endlini esinye isilwane asibi kulomuntu othi umkhipha isilwane let's say nje ngishawaza inkinga ungangeza uzuyeke kodwa inkinga azisuke ngoba yindaba kuyenzeka ukuthi isilwane silwa nami asihleli kumina mhlambe sihlele enganini yami isilwane silwa nami mhlambe sihleli kumina mhlambe sihleli inkosikazi wami uma ngabe sifuna ukulwa nami sisebenzisa unkosikazi wami ukuthi alwe nami uma mahlele enganeni masifuna ukulwa nami sisebenzisa ingane ukuthi ilwe nami mangimele ngibe depressed so sebenzisa ingane ukuthi yenze into ewrong ukuze ubaba abe depressed because umoya olwa nami awuhleli kumina uhlele enganeni so mina ngokwepower yami ngiyakwazi ukubona ukuthi wena as much as unenkinga kodwa ngicela uphinde futhi ungibuyele nengane yakho no as much as unenkinga awuphinde ungibuyele nomkakho awuphinde ungibuyele nendoda yakho because ngiyabona ukuthi lento othi uyayilahla ayikho kuwena kodwa ihleli kulo omunye ke isuke ihleli kuyena usephathwa ikhanda uphathwa imlenze uba nenzululane uvela khathale uvela umzimba uphocobale bengabe qhamuka ngathi unesichitho ikuyena ke loyo sekumele kanjani sekumele imali iphelele ezandleni uyafisa ukwakha lo muzi omkhulu wakheki uyafisa ukuthi lama business owafunayo aphumelela akwenzeki ngoba yindaba into ibambe wena ngqo ifuna sibheke ke mase sikulapha ukuthi njengoba ihleli kuwena ikuphi futhi la ihleli khona ngabe ihleli kumfweni umfweni lo sosebenziseka ukuthi akunikeze umzimba ngabe isenganeni yakho ngabe kudadewenu ngabe kumkakho ubani lo muntu okunikeza umzimba empilweni sisebenze from lapho ke igama kuphaka isibongo wanza bathi ngikhambile bathi ngimwele bathi ngizenzile bathi wathi uphaka kwe ngingcwele ingakho nje lingekho ilanga la ngiyoshinto okuthiwa yenzakalanga okusho ukuthi uma ngabe ugula isikikhona lento esingenile ethi gula ukhumbuleke into ezolwa nawe isuke ifuna ukuthi ichithe igazi lakho because igazi lamandla omuntu uma ngabe ugula qinisekisa ukuthi igazi lakho awulikhiphi noma ikanjani kungabi lula nje ukuthi uyagula usuyagcaba ukhipha igazi because the more ukhipha igazi abanye bayazi zize ibhibhi inhlanga okukhombisa ukuthi njengoba ugcabile lento ekade ukugulisa siyaliphuza igazi lakho so you need to be very careful ukuthi igazi ulikhipha nini awulikhiphi nini ngizocela sibeke la okwanamhlanje ukhumbule angikhulumi ku Facebook kuma inbox angikhulumi kuma inbox noma imaphi
Inamba yami 0798130260. Alikho ilanga lingathi khona nansi enye inamba yami. Uma ngiyoyisho leyo qoqa lekuvela ivideo mina ngisho ngithi nginenye inamba. Okwamanje anginayo enye inamba. Mawuthola umuntu ethi nansi enye inamba yakhe ngibhaka iscamless. Iscamless. Eyami inamba 0798130260. Ngi-WhatsApp noma ufone uzokwazi ukungithola. Mayingene office bahloniphe labantu abase office because yibo abasuke bemukela incingo. Batshele bakusethise appointment yokuthi ukwazi ukukhuluma nami. Ungasho ukuthi hayi mina ngifuna ukungibhaka mina uzogcina ungangitholanga. Mangabe ringa nje office ucingo belibamba ilandela imithetho abakutshela yona. Bese uma ngabe ufuna ukukhokha awunayo ishow ukuthi mina batshele ngizocela ukwenza i-video call no my king because ngifuna ukubhuka i-consultation because ngifuna ukuza ngicela ukuthi ngimbone shosho ngiza kuyena unalo lungelo lelo cela ukuthi hayi ngiyacela ukumbona shosho my king uzokwazi ukwenza i-video call ku WhatsApp ke kodwa kuba mnandi mawuzobhala ku WhatsApp kuba mnandi mawuzofona ku line 0798130260. You will never go wrong. 5 October zonke indlela ziyele ngolosithathu ngisuke ngiRocky Ridge ngidila nabantu ama consultation abantu abazofuna bakhanakana kodwa mawufuna ukusetshenzwa yimi ngendlela yami ngenza only Saturday lapha eDamini ngisuke lapho uzosebenza uzosetshenzwa yimi ngezinga eliphezulu esebebuya khona abawuvala umlomo bye bye.